Urayek di Kari asubyan nakmetlaeng dinalpay arag sakta addan tumeten banag na dinggek manday takari asi syaket syaklaeng tiing ka ay ayaten awan dua-dua day tanaken tanu adda kantun ditoy dendak jaktun ni palubos apumanaw ka ibalod ka kadagitoy imak na namin tatbara ni ayan ayata urayek di Karin asubyan nakmetlaeng dinalpay arag sakta addan tumeten banag na dinggek manday takari asi syaket syaklaeng tiing ka ay ayaten awan dua-dua day tanaken tanu adda kantun ditoy dendak jaktun ni palubos apumanaw ka ibalod ka kadagitoy imak na namin tatbara ni ayan ayata ibalod ka kadagitoy imak na namin tatbara ni ayan ayata